أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشوان هجا سلام و رحمت و برکت خدا لسروا تماما به چیز ناوا ولات و چیز درو ولات ایکو لسر اکران رهبر تیوی برنامه می فقه جیان تماشا دکن ام جو حمیاره دبیجن عیداوی بوری پیروز به خدای تعالی خوشی و سلامتی بده و دیس سلام و رحمت و برکت خدا لسر و حمیا به بله ایرو جاره کدی ام مهوانی وانا ام مالا وانا لسر اکرانا وانا و مهوانی من سیدای مل انور جی حاضره جبو برسوا پرسی و انشاءالله تعالی بزندی سرنابه و حمیا از دبیجم سیدام خیراتن سرچاورات خیره خدا لوا خدا جوار باشن سیدا انشاءالله بسلامت الحمدلله خدا باشی انشاءالله خدا سلامتی بده انشاءالله تماشوان هیجا دیس ام برنامه خوا بمسألة غازه وحشت و قتل عاماکو لغازه تکرن ام ودکن ام جارک دی ببیره هفدو تینن ام دبی گرک ام نعلمنا في حالی هانیکی گرک ام ویناج بیر نکن گرک ام جروجه واخوا در نخن في وحشت هانیکی لو راوكا كون جي دبينن روج بروجا دي تري قتل عام دوام دكي زيدة دكي وحشة دوام دكي بر فرح دبي و اف حالي هانيكي كو عالم اسلامي ايكو كارن ايش بكن ايكو كارن جوينا كرا چارة سرية كي بكن مع الأسف ديسة تشتكي ناكن يا خبر ددن ويا خبر جينات خداي تعالى جوی امتحانا مازن جوی عاقبتا نخوشی مازن ما تبدا محافظة بكي ام حمي مسؤولا جبروي قاسي لازمة ام في مسألة دائما لقول امكاني خوا خديتي بكنو و ام لسر بسكنن سيدات في معنى داز غلام متخوازن شند كلمة جمارة بجوني بيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم ظلم إسرائيل پر دریش کر پر دوام کر يعني مرد تخمینت کر که نیزی 2 ساله إسرائيل صبيات کجا پیرکات کجا سیفیلات کجا اهل خستخانات کجا اهل امبلانسات کجا مثلا چقا انسان مظلوم نخوش مثلا صبیه بنواند کجا و مثلا امیدامج عالم اسلام هاتیا برین چقا دولت کی مسلمان هیا همان هر دولت کی مسلمان اسرائیل و امریکا معرف کی آلی خو دانه سرسریوان ملت آنا ویدستی بوان نخوشته ملت یورشات کن تظاهراتات کن و دا على إسرائيل دا نفرات كنو و صلغانا دابيجن لكن بعيشة دولة جي مثلا تركيا أنا باريكيا أوتكا وجي هي تشكي نكرية مثلا جبروي هواي أفيا تك لغوري ظنا من ليفيا ياردميا خدا مايا كو خدا عز وجل بلاكي السماوي جي إسرائيل وج أمريكا ربشينه و خدا قرآن کریم دا وی سوزش دده بس هلا دبی لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا بإسرائيل خطاب كد بني وني دجال دا أرض دا پر إفساد بكن يعني قتل قتال بكن ولا تعلن علوا كبيرا وني بعالبون كي پر مزنجي عالبون أنا الدنيا دا مثلا إسرائيل قالك فيه هندكاياوي بيشش 7 مليون و مثلا الدنيا مثلا نيزي 2 مليار عالم اسلام هيا تبل قارسي اسرائيل ساكنه اسرائيل جبو جوانميشي امريكا دبا بامريكا بجوجا امريكا بقوتها امريكا في ظلمتك اذا تك دفردا ما يك خدا افات كي سماوي اسرائيل وج امريكا ربشينه يعني ام ليبيا في هوينا و افات خود محافظه بك سيدا
بري و أمت والله ربصر مرة ورمي بيتشكو في حال هذه والله خليت على دبي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونبطل سنجوي فتنيكو مثلا بسري ظالم دا خاص ناي بسري مظلوم دا اشتي مثلا مظلوم جي انا كس دنگي خناك إلا ايك دنگي خدكن جي مثلا هنكي هنا الحمد لله دنگي خدكن يرشاد كن دعات كن جي فلسطين را نفراد كن جي إسرائيل را جي أمريكا را لكن أوجي مثلا تشكي أو كنابة مثلا إجارك خالي تعالى يعني بلا بشينه هيكو جي ظالم را وجي مظلوم را جي بشينه يعني عندي أبيا علمي خدا عفوا مثلا آياتك كريمة هرش قدر بحث بنو إسرائيليات كي فقط إيرو عيني وي خطايك اليوم روجي بكي مجبور رجي نا أوكي يعني قتش بس خدا تعالى أنا أقول مهر مالي إسرائيل بكرن نمجي هبالي إسرائيل مالي إسرائيل إيرو السر بري مسلمانا بيعيشيتك مثلا نريد تشي ماركته تشتي إسرائيل تب تشتي إسرائيل ومثلا نريد تشكي باري كيفيتها وتين خورج ملت تبجي أنا مثلا سدا آياتك كريمة يا مثلا خداي تعالى بجي بحث بني إسرائيليات كي بيلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون مثلا منع منكرات يجي نذكر منكرات بيجي إسرائيليا منكرات كرن وان جوانك يعني مثلا إسرائيليا منكري هوالي خو يعني إسرائيليا وان منكرات منع كرن مثلا بري تشونن كي عالمي وان جوان وان نهي كرن ددودا عندي لوان جرونش وان جي نكرن خوي تعالى وان مثلا عذاب وان داشان إذا مسلمان أنا كتنوي منكري مسلمان أنا تشن مالي إسرائيل كرن مالي إسرائيل آلس ويسا إسرائيل سلوانا يوسف قردا يدبي يكي كم مالي إسرائيل بكرة مثلا هاويك پره بشينج إسرائيل آشتا في چند قرش في پره بده مرمي كي بري قلب مسلمان كي بده بري سنگ مسلمان كي ده بده وصاد بي اي وقت تيكو مثلا مرب مالي إسرائيل بكرة مرب پره ده إسرائيل و هاستara fişeka بكرة بري مسلمان بده خودش برازي بسيدا ام تلفون بندامانا مساعدة وهبه مهلدن ج ساقاريا ادا پازاري تماشاوانا كيمل سالخاتيا الو السلام عليكم الو السلام عليكم دنگ نهات ev او kavavekiri acaba السلام عليكم hayırlı akşamlar الو Sakarya Adapazarı bxeyratın. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Buyurun. Kardeş kabul ki abi soru ki diyeceğim. Kerimkin. Meca suyu Mer dereng bize fazla bir kapaş kinetik ya dua ya nava. Bir de eva dengmata te. Erez logo darit kim. Oğlum. Bir de Seydi Kur'an'a da abkim 4 salı min az me جناب بیا فتح خودی مرا باکی دعاب که باکی بود اولی میشه خودی قدر خید مرا باکی. تمام ان شاء الله. شوات امیا خواهد خودی خیر و قبول که. امانت خدا بین خدا تعالی علی کار به ان شاء الله تعالی. بله سیدا اوی میوان مد بیجید بیکو مثلا مرو المجاس بجانات خودت مینی مرو درنگ دمینی. مرو كو رابو يعني هي طافنافتي اما وقت جتنق بويا مرو عول المجا خوي فرض بك بين السنه بك ام مرو شاوب بك مرو المجا فرض بك وقتك مال السنه بك مرو نجي فرضي تي عولي فرضي بك باشي طاف دات طاف بجن كي بلن بوتي المجا السنه بك سدا ازفيج مثلا السنه المجا مرو كو يا فرض مرو تشي مرو قزات كي مثلا بجن كو سنت برو مثلا برو بيرغات سنت بنيتا قسمر بنيتا قسم برو تعرف يعني حتى كان افتكر بس حتى وقت ويل ميجي خلاص بدو مدد حتى مثلا الميجا الصبي سنت الصبي حتى نيفرو تنكر كل روز سر درباس بون اندي نايكر
Baş Seyda kardeş var az inşallah. Seyda ev temaşavanek dibêjê misala ev şermê haşa baras em zanim ku goştê wî nake ew ke feqat mesela bê şekalê çêt dixine şekal mesela dixine pêxoda bot ve bêxine kürk cil û li xwe bikin istemal kirina vî şeklî çawa. Valla beras ne caize. Beni Xweda dibe kelehmîl xinzîrî. Mesela wek lehmê xinzîr, xinzîr goştî wî, çermî wî, her tiştî wî heram e. Belê. Mesela çermî kî sol jî şil bibe necis e. Mesela mervin kare pê dest Yani bir de bağê jî te dî pakişkirine mesela çermê kûçkê di mezhebê İmamê Henîfî de bi debaxê tahir dibe. Mezhebê İmamê Şafîî de çermê kûçkê û ê xinzîr her du jî necis in, heram in. O mesela bi debaxê jî tahir nabin, lakin mezhebê İmamê Henîfî de dibe ê kûçkê bi debaxê tahir dibe. Belê. Belê ji Qarabûkê temaşevanekî me li hêviya me ye. Alo. Alo. Qarabûk bi xêr hatin. Abi Türkçe konuşabilir miyim? Türkçe konuş, biz cevabı Kürtçe verebiliriz değil mi? Hayır, verseniz anlayamayacağız ki siz. Tamam biz o zaman Türkçe maksat bilelim, ona göre cevap verelim. Hocam şimdi biz bu Filistin'le ilgili herkes ortak bir şey söylüyor. Diyor işte onların gittiği cennete biz gidemeyeceğiz. Şöyle olacak. Ya biz Müslüman olarak yani ülkemiz bu konuda yaptığı şeyler bazı konular oluyor. Yani atılımlar oluyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Yani onların gittiği cennete biz gidemeyecek miyiz? Yani boykot yapıyoruz ama vicdanımız sızlıyor yani. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Birkaç tane imam arkadaşlarla oturmuşuz. Sizi dinliyoruz yani. Evet. Şimdi ilk başta ne dediniz? Dediniz ki onların Filistinli şehitlerin cennete girmesiyle ilgili ne söylediniz? Onu bir daha tekrar eder misin? Bize diyorlar ki Filistinlerin gittiği cennete siz gidemezsiniz. Evet, anladım. Yani biz boykot yapıyoruz. Bugün mesela ne yapabiliriz ki daha? Yani evet, Seyda'ya soralım, inşallah konuşuruz. Olur mu? Olur. Biz imam arkadaşlar sizi dinliyoruz. Hayırlı akşamlar. Peki hepinize hayırlı akşamlar, selamlar. İnşallah Seyda ile konuşalım bunu. Bəli Seyda. Onun için Türkiye yalnız bunu şey edelim. Diyorlar ki maksat hani Filistinliler bu kadar cihad ediyor, o şehit oluyorlar, onların gideceği cennetle bizim sıradan Müslümanların gireceği cennet bir değildir. Aynı cennete biz giremeyiz. Bu Şimdi cennetin 8 tabakı var. Bəli. Herkes kendinin ameline göre cennete girebilir. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor la yebqa finnari men kâne fi kalbi miskalu habbetin minel imani. Yani kaderi mesela yek habbeki, habbet tane hardel tanesi kadar imani olan ebediyen cehennemde kalmaz. Lakin mesela cehennemde mesela günahları olup cehenneme girebilir, sonradan çıkabilir. Lakin hiç cehenneme girmez. Mesela bazı amelleri görüp mesela cennete mesela 8 tabaka var. Her tabakasıyla Kur'an'ın harfleri göre mesela şeyleri vardır. Mertebeleri vardır. Herkes kendi mertebelerine girer. Yani neticede ehli iman olarak hayatını Rabbine teslim etmiş, ruhunu teslim etmiş, bu akide üzerine yaşamış bir Müslüman o cennete girecek. Ama evet, illahi herkes aynı makamda olmayacak. Yani şimdi bunu söyleyebilir miyiz Seyda? Mesela dünyada insanlar mal varlığına göre, zenginliğine göre kimi normal bir evde oturuyor, kimi daha güzel bir evde, kimi efendim çok daha güzel bir evde veya bilmem hayat yaşıyorlar. Ama hepsi dünyanın içindedir. Dünya nimetlerinden kendi imkanlarına göre istifade ediyorlar. Cennet Allah-u Teala'nın böyle dediğiniz gibi mesela 8 tabakası vardır, makamı vardır, bilmem farklı ama insanlar, Müslümanlar girecek cennete ama herkes kendi ameline göre, kendi ameline göre herkes kendinin hayatından razı olacak ama. Razı olacak. O mesela kimse cennetten çıkmak da istemiyor. Evet. O mesela hayatından memnundur, lakin mesela
şehitlerin, peygamberlerin, evliyaların makamı ayrıdır. Evet. Tabii. İnşallah arkadaşlar da, imam arkadaşlar da bu cevabı almışlardır. Seyda mesela İran, İsrail, Amerika hakikati de hali harbe de ya. Ve Müslümanlar mesela beriya vega mebhevra avkikir. Yani emeş xo zaten bu kuvveta Amerika em bejin qatli amê ku li Gazayê tê nekire em dizanin. Bu bombê ku di dêwana kir, kuvvet û desteka ku di dêwana kir. Ji aliyê dî ve Müslümanê dî tirê tehdît kir. Mesela îro em bêjin Îranê re dibêjê dibe gereke nükleer silhê te tune bin. Halbuki ji aliyê dî ve em dimeyzê nükleer silhê wa hene. İsrail hene, Avrupa hene, va dewletê kafra hemiya hene. û eş tere bêjim ji wara hem nîne. Lebeli gava ku mesela Müslümanak be meyrek tam batıriyet kelo zbane kurmancı dibe yeme gerek hebel lebeli gerek yetatuna ben. Tçe keze ta tara harbe bkim. و أشخاص فيناك تهديد كي حال بك أجر كنت تشتكي ممنوع بجريكش هر كسيرة ممنوع بجرك إنسانية يرى ضرراي هبي جريكش جوريا ليش هر كسيرة ممنوع منه وساسيدا يعني مثلا از تخازن في برسم أمريكا بفي شكلي أغاتيت كسر تمامي özellikle للجغرافيا إسلامية عرضة إسلامي مثلا دبيجي أهل غزة يدبي ويدري ترك بكنا زي ويدري باجارة كنو تشيك ودي أوكي مثلا البروي بحري أو در خوشة بديت بيج مالا خو دركفا عرضه خو دركفا زي ويد آفاق بتدرك زي 2 مليون إنسان زي دركفا أو يورث خبز الشهيد بنا سيدة حتى يقول أفاصل يصل صالية وفاني ديجت بقريك وندر كفر وندرنا كفر وندري جهنم البرخوفك يعني أزويد جوار بيخم جهنم هو قدر برواسز هو قدر ظالمانة جويرد بيجي إيرد بيجي إيديرد بيجي ودفي حالي هذا سيدا مثلا هنجاوكو مسلمان بفان ظالمي هاني كيرا أم بيجي هنجا تجارتي بكي مالي واب بكري مالي واب بفروشي أدفهم خصوصا هاني كده حكمي بناك شو سيدا أنا حكمي فيا بنيرة Birleşmiş Milletler vakta kurmuş bu. Birleşmiş Milletler Azayi ve Daimi Amerika'ya, İngiltere, Fransa'ya, Çin'e, o Rusya'ya. Vana teb neyari İslam'ine. O mesela vana navhevda be evli karar dana ku em nailin kuvvet bgize Müslümana. Jberwi nailin mesela ana devleti kafire teb nükleer silahı van hene, Müslümana nailin nükleer silah çevir. Pakistan'ı çekir, evci bir dizi nizam çavakir, evci nailin pe tişkib ke. İşte tabi İro hakimiyet desteğinde. Mesela serseri devleti Müslümana çıkasa, mesela devlet ki Müslümana hele heval ki Khudana serseri var. Vak Mısır'ı, vak Birleşik Arap Emirlikleri, vak Suudi Arabistan'ı, vak Tunus'ı. Mesela tev hevali Khudana serseri var. Nail Müslüman denge kubkın. Yani İro iktidar desteği vanda, ücret desteği Müslüman da evk mali van nekirin. O maalesef evcil için mali van nekirin. Haram mümkün bir şey bir haram mesela. Haram o mesela belki bir küfürci şeydi be. Mesela Yusuf Karadağ'ydı be yeki ki mali İsrail bikra havek bize az taraf şeki beri pe kalbi Müslüman kibde. Vakti mesela yardımya İsrail bikra hasta بري قلبي مسلمان ده بي كافر ده. بل اسلام سعده وهبه غلام آخر تماشفان مالهيفيا مايا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيرات. سلام أخذي السروة به. السروة جيبه إن شاء الله وتمام مسلمان به. سيدا من. كرمكن. جدرها قاضي فلسطيني دا. بله. الدنيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا. حضرت حمزه لجای خود شهید کرد بله طلحه زبیر لکلیسه شهید کرد و تربا اونها دوره اوا جبونا که کرند جبونا دین اسلامی کرند بله ایروجی او عربی کو ساکنی نه او مسلمانی کو ساکنی نه ایروجی اوی کو دنگی خود ناکن گلو خود جوان را چه ده بیجه بله ام سیدا پرسد انشاءالله ام سیدا پرسد روژا حشری
میدان گلو یه حضور پیغمبر چا جواب خود بدن. بله انشاءالله خودش و راضی به خود حساسیت و زیده کتاب مسلم انشاءالله سلام بکن امانت خدا خیر و سلامت به اسطنبول البندامه. الو اسطنبول. الو کرم کن بخیراتن اسطنبول بخيراتن دقيقة وأمدكن كرمكن برساخو بكن. السلام عليكم دقيقة تيوا. أري كرمكن. إبارة بخير بخير. خذي خيري بدي ورحمة الله وبابي. أزلوجو هداريتكم كرمكن خبردن. مكو إبارة بخير باب سلامات بخير. خذي خيري بدي والتلفزيون أخوة دقيقة تلفزيون يكون بقرب تلفوني بابرا خبردن كرمكن. تمام. كرمكن. مباشر مسلامات خودش ورازی به خود باشیه بده متفده انشالله سر چاوی من فرشك مهبو حبكي دو درجة ونير قصروا منيرن كلام كن زوكا بيجم خير أخوة كلام كن إن شاء الله يا ساحة كوهي من هنا ساحة كوه أم شار حبن أم شار حب جانا إجا طبيش حبولو جمال قول هنا ولو عراسي مهنا إجا يك جوان ولو حبكي تدي برات يعني دالية حبكي تيجي بقيمتن إجا قهما تنافر شنا جنب بابي من وديام قلتنا ونجبر هركي بارك مدن يعني أم حقيق وجد قازن هاي مش تشكيتنا وقهما جي درماوان باشا وخينية وان هنا يعني درماوان باشا مال بالغي وان هنا وأم براجي تشكيمتنا أم ذكر دنا والله أم دخينية خلقية دنا وخينية مجي خرابنا يعني ما يكون بسلمت بين خواري بله ایجاد برده هم نزانن اب چه بکن اب چش بابه مر بیجن بابه بجی ساقه يعني خدا سلامتی بزور گوتنه یا بو گرک جویدره بمد يعني زور خسنه بروان و هر عدد بابه بجی و دیام بجی هر عدد لیوان هیا هر که جیدک دانه وان های مجه چه تنه پیشی نعولی بداوی ام بحثیان کولو کرنه ایجا ام چه بکن يعني ام حقیق سوال میش بکن ام بزدکنن كم سيدا برسن دوی خصوصی ده سیدا و چی مارا بیجی؟ و سیدا ادوی خود گرابی سیدا مفهم کریه ایشالله ام لبندی سیدانه کار باشه سر چاویم امانت خدا بهم خیر و سلامت بهم خدا راحتیه بده شواجب من خوش امانت خدا بهم خیر و سلامت بهم انشالله سیدا دی سعین تماشوانی مس پرساوی گوتبو جبو زواج زاروکی ما بدست زوبزوکی نابی سیدا بلاش مارا دعا بکی دعا بکن سیدا تماشوانی ما گوتبو هناك أفقى قتل عام ووحشة تيكرن لغزة وإيكو دنك در ناخن إيكا لازمة دنك درخن در ناخن وإي حسابي ويتش بدنا خدا سيدا ولا خدا دبي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار وإن أدنى ميلا قلبي خبال ظالما وندر يقسوي آقر بواجب كذا ونجب كذا جهنمي أوي جهنم واجب شوتنا يعني أدنى ميلا قلبي خبال ظالما وابدن مالي وان بكرن وياخد لوان نفرانا كد مسا تشتيك بدسي مسلماناتي آلي كاريا فلسطين نكن خوي تعالى بي فتمسك من النار اوي آقر وجي مسبك اوي دقون ميشي ووجي وني بكبن آقر وني بكيف آخر بله سيدا خودي محافظة بكيمتهم ده افتماشواني ما جو سيحب خشكي ما هنا والحاصل مشارح براجينا وخشكي ما انك عرضي ما هيا دفرك جيكي بقيمتها هيا خشكي ما وزالك دعوة ويدريتكن البابي ما هي بابي والصاغة ونشد بيجن يعني دفي خصهاني كده أنا بابي وان بيخمبري ما دبي اتقوا الله فعدلوا بين أولادكم وش خدا بترسلنا بين الظالوكي خدا عدالة يبكن مثلا دبي خشكي ما زنجين وقت زنجين ميجي خدا تعالى دبي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خدا تعالى وصية الوتكد حق أولادي ودا بارا ميرا دقاتية بيركا بارا برا دقاتية بيركا إذا بابي وحتى الحياة با إيوية نكار مثلا بدوا كاره بده سخا خير وخيرات بك لكن هدية بده أولاد كي جرى نابين أمان دا فرق نك مثلا زيادة بده كي كم بده كي نكاره بده
O ica mesela vakta ku bimreci mesela ev arsa u baş u ne baş tev mesela be pari kirin. Mesela para mera dikkatiya pirekaya. Mesela pirek nikare para baş khura heline u jdiya khu bav khura bidne kiji kabul nabe. Bav bide qisa khu de bide qisa khuji kabul nabe gere aynı bu kaderi wan o mesela dikkat bidin kuraji. Yani vega mesela ambejin tadi wakaku vega ayet khon seyda felezzekeri mislu hazıl unseyin. Yani de pay Kur'an'a pay kaçaş khu ev beliya. Ambejin kaç dikare bir havedre بدنا من يعني مثلا جيب قيمة عرضها هاي مثلا ويا الرازة ويا أو ترجيها كيوصا هي جوار نكارة بيجا مثلا كفان وارسلني تب قبول بكن دكن مثلا سيدا جيبنك قبول بكن لكن بشتيك خشك زنجينة جي ومثلا هيا وإي برايا دبن إي ما خانية متنن نكارة مثلا المملكة مدى بريجياش خنادن خشكا tabi evci haksıya lakin mesela hinkâne de dilwan jinastinin vakta ku zengin ben İza bana zengin ben her pare birayı civan bistinin kesin civan تدي ما طرف ديجا او كده فقط اي وقت توصيه مرود كاري في توصيه بكسيدا باف اگر کو ناف زاري خودش بساغيتيا خو مالي خو لفا بك بريك وفات كبونا كفنا قركا هفدا شغل قر قرآني وتمام مال ام بيجن كاتشي مالي ويناكي نكو ايقنجل في بدي فيناكي بعدالة تمام مالي خوا وكا شريعتي قلت شريعتي بلابكي كودر باياكي كت حتى يكش بيرك رايا بله و ايدنيش كرو قيزاره دي باب هبنجي مثلا الشاشة ديكيجا دي بابيجي تنبن بارا كرا دقاتية قيزاره بله ومثلا باش كرا فلانين او تبكي يعني كرب خوجي نكارم بخواز لو صاص قالك او نفيدي بدنا ما نفيدي بدنا كاتشانا كرجي نكارم خوزن بله مثلا افيا حقي حقوقي خدت على تقسيم كريه تقسيمات خدا كسن كارا قارش ببه كسن كارا زيترو كم تريويبك ازفيجي ببرسم از غلام عفوا مثلا ام بيج نقوقو خيمه زنجينا زنجين جيبين حقي وحقي وانا وصاصين حقيوان او جيب له زنجين بيجي مثلا خش كان بر فقير بر انا بر زنجين خدت على الجوري زنجين وفقير وكذا خدت على عمومي او تكلك ريا باغش ريا مثلا هديه كرني فكريه مثلا خشك جبراي اخرى هديه بكن بلاش خشك اخرى هديه بكن كارم بكن مالس جواني تماشاواني مل بندامه الو الو Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah bkhairatın. Hocam bir sorum olacaktı. Buyurun dinliyoruz. Hocam biz kalem veriyoruz. 40 altın kalem vermişiz. Acaba bu bize bağışlık parası? Bağışlık parası vermişsiniz. Evet 40 altın. Peki bu hala bize haram oluyor mu olmuyor mu? Sadece bize onlara zaten haramdır. Biz onu biliyoruz ama. Evet veren için diyorsanız. Türkçe mi cevap verelim? Evet 46. Cevabınızı Türkçe mi verelim? Fark etmez. Nasıl istiyorsanız öyle verebilirsiniz. Kaç altın vermişsiniz? 40 altın vermişiz ama bize Maşallah. onlara haramdır onu biliyoruz. Ama bize haram mı halal mı onu bilmiyoruz. Allah-u Teala hayır etsin inşallah. Bir soralım Seyda'ya olur mu? Evet abi. Peki Allah'a emanet olun. Selametle Diyarbakır Bendame'ye. Alo. Selamun aleyküm Seyda'na. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Seyda şaba bخير be. بخير بين ونجي سرچاوي ماله وسهلا. Hadi işte vaziyetini dersi menler. سرچاوي رجوع inşallah. Hocam kader değişiyor mu ne abi? Çava? Kader değişiyor mu değişmiyor mu? Kader değişiyor mu? He? Bir soralım Seyda'ya. Yani ölüm tabii ki Allah'ın emri de yani kader azavaş değişiyor mu ne abi? Başa bir Seyda pırsın. سرچاوی و ساغ بین خودی سلامتی بده امانت خودی بده انشاءالله. بله سیدا اوی تماشاوان می جوانی دبیم چل زیر دایا حقیق قلن سیدا خودی و مسعود بکی چل قطع وینا که خودی بکی کو خیر جهدو بین او پیره که خوا دبیم من پی گناهکار دبش بو کو مدایش خو ای کستینی ذاتن ای کو دایجی پی گناهکار دبه لکن مجبوری جیب خوزن کارو گوت از وی
بيرك ناخذم لكن قلن حرامه حتى كتاب دبي او ايك قلني قيزا خد خو خوينا حيدا ويبخو تشيتره سبحان الله. يعني مثلا قلن حرامه مهر المثل حلاله مهر المثل قيزا خد شقات بخوزي او جي جيرا كاري بخوزي ميرك بخوزه او بخوزه ناخذه بورق وطم ناجيز ناخذ لكن قلن داين قلن پیغمبر مدبه ليس منا من باع حرا نجم ايك حرا بفروشه وبري بخو حر بيرك قيزه ويوك عبدا كولا بفروشه وبري قلني ويدخو نجايز جارنا دبيجن دبي işte حقي شيري دي حقي الشير جي كسين تشكي وساطنا حقي الشير شير حقي خود سردي لازمك شير بدا صبياخم وقت بأزنادم باف مجبورة هرا ديكي صبياخورا بقرا وقتك بدا مجانا بدا يعني ايجا مثلا ام بيجن سيدا افي جاميري دايا خوستيا بزوجي بلكي حجف دو كرنا وبروي قاسي تشتيكو خوستيا جي دايا او بخوش بوكو قلن دايا بي گناهكار دبي سيدا او بخوشي بي گناهكار دبي لكن مثلا ايكو قلن دايا كي مثلا كو ابيا براج پاشی لی حلال بکه حلال دبه بیجه مثلا از جی ناستیلم حلال دبه و مثلا وقتی که حلال نکه کنگی به گره وی خویی که ای قلن ستندی قلنی وی گیری بدک باشه سیدا جو عرفای تباشوانه کمل بندامه یا الو Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Ben Yunus Emre Caymaz. Hocaya bir sorum olacaktı. Buyurun seni dinliyoruz. Takım tutmak ve takımların şarkısını indirmek günah mı? Takım tutmak ve nesini indirmek? Şarkısını indirmek. Şarkısını indirmek. Şarkısı da var doğru. Ve dinlemek. Tamam. Ve dinlemek. Bir Seyda'ya soralım. Olur mu? Olur. Peki. Allah seni salihlerden eylesin. Allah'a emanet ol. Diyarbakır Bendame'ye. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hayratın. Sırçava rahatın. Allah razı olsun. Çavanın başım selametin. Soraka mesedaraya. Keremkin. Keremkin o kadar. Desero bere iş bankası personel telefonu mu kır? Jku deri? Jku deri? İş bankası. Diyarbakır Silvan'ı. İş bankası personel ki on telefonu mu kır? Go ihtiyaç kredisiye go 250 milyara kadar. İhtiyaç kredisi. Go hatta 250 milyarı hatta çarmıha go vadasız ankarı bidemte. Be faiz mu? Go kanviya seyda pırsın evkaviya çeye. Başa. Yani hem karın bilsin hem de karın bilsin. Tamam. Hem seyda pırsın başa? Teşekkür ederim. Serçavemi bxeyr ve selamet bin inşallah. Seyda bu Vanlı arkadaşımıza başlık parası biz Kürtçe konuştuk. İnşallah anlamıştır. Seyda dedi ki başlık parası veren de günaha giriyor. Ama helal ederse inşallah kurtulur o günahtan. Fakat helal etmezse kayınpederi ve bu başlığı alan kişi, başlık parası alan kişi mutlaka geri vermesi lazım. Haram yemiştir. O haramdan kurtulmak için mutlaka ya kendi helal ettirmesi lazım ya o parayı vermesi lazım. Geri vermesi lazım. Böylesine kader tamaşavan hükümet bir kader de gizli bir an nabi. Amzanın merin şek işte de okin nabi la istakhir saate ve la istakdimun fakat kader vakit yitirirse. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe tişteki kaderi de gizlake illa dua. Dua kaderi ji de gizlike. Peygamber aleyhisselatü vesselam daat ki ya Rabbi eket hakkımda kader ki ne bxir nefsan bitti bu güherni kader ki bxir. Mesela dua kaderi de gizlike. Mesela ki dua bke duayı kabul bibe debek kaderavi mesela hakkı da ne bxir be bxir be. Ya dua ki mesela kaderavi tişki mesela tişki be tişki bxirtir Xuda Teala جرا تقدير بك. نتيجة قلم دستي خدا ده نو ساسدا. قدر عمره هوارا خوب جهني أو دقيشة دقيش. خيني خدا بيوق قدره مثلا تشتكي دقيشنا ك إلا دعاء ما بس خدا بك خديت على قدره دقيشتك. باش السيدة أبي
تماشاوان مج عرفای دبی کو مروف تاخمه سپور سیدا مثلا ناویوانا کی هنا تادی خور تو هر کس او کیت کی دبی کو مروف تاخمه کی بگری و تبلیوینا کش مثلا شرقیه واهنا بناویوانا کی سیدا مرو او کی بکی قی برو په گناهکار دبی آن نا به ترکی جوابای بده باللي بر يكون او كي بكره استخوازن ve beşim seda mesela bu takım tutmak bu tür şeyler daha çok çocuklarımızı, gençlerimizi o tür insanların hayatını sevmeye, onların hayatını taklit etmeye, onlar gibi yaşamaya özeniyor. Bir özenti var bu işin içerisinde. Onlara benziyorlar, kendilerini onlara benzetiyorlar. Haliyle böyle onlar da ekseriyeti, hani biz demiyoruz hepsi, ekseriyeti belki namazsızdır, niyazsızdır. Çoğu zaten gayrimüslimdir. Dışarıdan gelen futbolcular gayrimüslimdir. Ve o takım Seydam, o takım büyük şirketler tarafından kuruluyorlar. Birbirlerine şey diyorlar, devrediyorlar. Büyük paraların döndüğü, haramların içinde çok olduğu, haksızlıkların çok olduğu böyle kirli bir şeydir. Dolayısıyla bütün bunları benden biraz Seyda'ya izah edeyim. Böyle bir yeri, böyle bir işi böyle çok sevmek, bağlanmak, onları takip etmek bir Müslüman gence, Müslüman bayana, Müslüman çocuğa ne kadar faydası olur, zararı olur? Asasen sporla oynamak asli halaldir. Lakin şimdi haram olmuş. Şimdi mesela öyle bir oyunlar oynuyor, dünya kadar para veriyorlar. Trilyonlarca her bir futbolcu trilyonlarca para kazanıyor. Haramdır, bu haramdır, haramdır. O mesela o takımları tutmak, bilmiyorum şeyleri bilmek hepsi haramdır. Biz bu yeğenimize şu tavsiyede bulunalım Seyda. Sen Resulullah'ın ashabını seç. Tabii. Onları sev, onları tanı, onlar gibi ol, onların ahlakıyla ahlaklan, değil mi Seyda? Tabii. Yani iyi insanların, Allah'ın sevdiği kulları kendimize örnek almamız lazım, sevmemiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz malumunsa da Peygamber Efendimiz diyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Siz tariku salat birisini seviyorsanız, onunla beraber olursanız bu bir Şimdi şeydir. Şimdi bir insan geçenlerde birisi mesela onun takımını kaybetmişti. Gidip banyoda bu şeyi içmişti. Bu ilaç içmiş, intihar etmiş. İlaç mesela kendini intihar etti. O kadar aşık oluyorlar. Mesela gerekmiyor. Mesela bu boşuna bir şeydir. İnsanı gaflete sokuyor. Aynen. Namazdan mesela niyazdan hiç. Mesela namaz vakti geliyor adam sporu dinliyor. 100 sene. Seyda bunlar en basiti az olan özür dilerim. Bu tür şeyler Seyda toplumu yönlendiriyor. Nesli, gençliği peşine takıyor. Asli görevlerinden uzaklaştırıyorlar. Bunların hesabı ayrıdır, gaflettir. Bunlar efendime söyleyeyim Müslüman gençleri İslam'dan etmektir. Uzaklaştırmaktır yani. Yani dolayısıyla bu oyunlara etmemek lazım. Bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız kanaatimce diyorum ki her bir gencimiz birer Gazze'li mücahidi kendisine takım olarak sayıyor. Benim takımım Gazze'nin mücahitleridir. Benim takımım ashab-ı kiramdır. Benim sevdiğim takım efendime söyleyeyim Yahya Sinvar'dır. Muhammed Dayf'tir. Bugünün mücahitlerini bahsediyor. Efendime söyleyeyim ve bu şehit olan mücahitlerdir. Bunlar gibi olmak, bunları sevmek, bunlarla beraber olmak. Bunları biz tutalım. Yani böyle birileri başka takım tutuyor. Bizim takımlarımız da bunlar olsun. İnşallah daha hayırlıdır değil mi Seydam? İnşallah daha hayırlı. Allah razı olsun Seydam. Hakik ve halal bugün Batman il Bendameye. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam başın inşallah. Bxeyratın serçava ale ve selam. Mabaşiya ve tfazıl. Hocam ne teştik bir persiya. Hoca ev bizye ku malum televizyona da heyi ve kanalı başka da heyi. Usab sıhhatta İnsana meşgul dike ve hesabı min almali da nahilin ve kevye ku dama az digrin zaruk dili fadi hele dibejam roş evali şagak hatta evalam işmiş kar diken u evali tunahinan man dizya sarket dili fadi az haklimen hakkım dibeye gunaj işterajiyeti işteki bu sahayet ne hoca. Dakame Seyda persen inşallah bila Seyda beji kaveç beji. Rahma Xuda devabe ve şevab min xoş. Serçavim bxeyr ve selamet bin Muşil Bendameye.
سرچاویم موش مرحبا جوارا بخيراتن. السلام عليكم سيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدا يبارك وبخير به. سرچاوا خدا خير بده ورحمة الله. سيدا وجوارا حرمتكم. خدا جوارا زيبه. مثلا سوالك كم سيدا ابو. كلامكن. سيدا من نهاب اكي خانم من تعزیه کی دا ابر خوجه کی دا وخصبو توبه دیجا توبه کربو دیجا کوابه خانم سر توبه نسکنه بگنی وی چیه يعني توبه كريا كسر توبه نسكني بلي هناك توبه داية دا بنافش هناك شيخا فلان توبه داني دا يعني سنو الشيخا تمام تمام كام استدا برس ان شاء الله تمام يبارك بخير سر چاوه من امانت خودی بم بله سیدا احتیاج کردیسی تماشاوانه ما گو بانقی تلفنی مکریه گوتیا احتیاج کردیسی ام دن نزید 105 milyari hatta 4 mahaji faizsiz yani Sedat Bey. Yok faizsiz ve o bara ihtiyacdan dolayı bidin. Yani vakti faiz neyseri karimstin. Vakti xoda jibidej boku ne bolaha ta geçtayo falan neyse. Karimstin. Bale Seyda. Terki bilana keve faizi. Ne keve faizi. Başa Seyda. Efta başavan ma go ev diziye televizyona hana Seyda. و از نخوازم المال زاروك سير بكن زاروك جد بچماتو ناهيلي والحاصل ام بهفدو تكفن از ونشد بيجن سيدا انا تلفزيون تلفون bilgisayar وانا تبونا آلت خرابية يعني مثلا تشتري قنش تلفزيون ده هنا تلفون ده هنا bilgisayar ده هنا لكن اكثريوي خرابا وقتی انسان تشتی خراب گذاری که مثلا من ما ادى الى حرام فهو حرام پیغمبر مدبه تشتی که انسان یعنی باز و بال حرامیه و او تشتی حرامه مثلا سیدی مثلا تلویزیون گذاری کن و مثلا اخلاق سیپی چیده به و حرمت سیپی چیده به و هر سیپی چیده به او حرامه مثلا ده telefonu da işte pis hene. Mesela işte insanla gudari bike o harame. De bilgisayarı da mesela işte haram gudari bike harame. O mesela ma edda ila haramin fehuve haramen. Peygamberi medvet işte ki insan baz o bal haramiye ve evci harame. Şu seda zolam ev televizyonu İro tadı diziye ve filmi ve naki şu ev toplum ani nevi hali zaten az gulam ev televizyon ev dizi hani ki İro topluma dagişt kınış bu saatine ev kikre. Mesela yani, beri nabeyna meda mesela de nav kırda da birek mesela de çün kaniye cera averdan sermileyxun. Vakti laqay mirad hatın cera datine arde berek bali divar rahat kirin bu kuana binin hatta çün herden sermileyxun. إيرو خسنجي خدر خدر وقت سرقوته وملي تعزينه وتشمي تعزينه وملي خش الملي ميراد خا أبش بلد شيء تبجرية وان تلفزيون وتلفونه بالكسارة ده مثلا حياة راكرنا تربية راكرنا ومثلا لنابينا إنسان ده حرمته وأكو نما إخو ورتاز غلام إخو مثلا هر فيلمكي خطابي كسمكي ملتيتكي نوصا نجبر حبش بوكو كيفما ورن واتشتا تشيتكنا ام فينا باش بزام خودي وان ديزيا اكثري واناكي سيونيستن سيدا دستي اوكادا يهوديان دانا دستي سيونيستات دانا دستي اشتر نهار اسلامي دانا كسش بو خودي وفيلم اوكيناكي مثلا افلم يعني كياد نافا جنو ميرادا عشقي اوكيتكن يعني فحشياتي تدي بس إنقاط الواد ميزم منكر البابي لك خد هاي مو سايدبكي دن إيه زاروكا يسيد أبنا بتشزقي فيلم فكر دنا زاروكا يعني فكري باطل هيني زاروكا تكن إيه خورتاجي مثلا يرو كل الواد زياد ميزين وكو خورتو ذلك للتعقيب تكن جصدي نوتي واناك صدي واناك سيدا او كتكن شتا جيلي انا شتا جيتي جسيدا بس حمي فيك خورتبه فاتشتا بونه شتا يعني هي رين نشاني واد نوايو لندر مش بال جيكي واتكش بري خاصي اصلا جريك هر ديوبات في خصوصي الشيار بي مثلا با برنامج تلفزيون او كوجا زلام جمال دچن او بيره كمن بر تلفزيون دا
اوجا پیرکاتینن و فلان کس دفش میری خبر داره فلان کس اشتر بجم جیرانی خورد زاب چیت کیم زاب چه وقت کنو وقتنا خبر داره وقت بر نبدو تربیت سیوف ایجا افتوبلم ایجا بری قاسی متکرر و بیش وی تماشاوانی مرا دراستی لبلی بلا متود تا بخوشکاری به نکوت بار شر بکی نکوت تو بغی او کی بکی بحکمت جزارو کی خورا بیجاش پیره کی خورا بیجاش نفس مالا خورا بیجا چیتر بوی شکلی تبوا بدی قبول کردن چیتر و الا انا خودشتی کد بیجی خیر راست راست خودش براز بسیده باطمان البندام میا الو kerem kim خیراتن خیراتن selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam canım benim hoş geldin. Hocam 11 yaşında namaz kılıyorum da şu an ama bırakıyorum hep. Ne yapmam lazım? Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsun ama ne? Bırakıyorum hep. Ne yapmam lazım? Bırakıyorsun. Ne yapmam lazım? Bırakmamak için diyorsun. Tamam biz Seyda'ya soralım. Bakayım Seyda sana nasıl bir nasihat eder. Bir tane daha sorum var hocam. Buyurun. Hocam o da ya ben birazcık yalamazmışım hocam. Evet. Onlar için nasıl tövbe etmem lazım? Tamam biz Seyda'ya söyleyelim. Seyda sana hem dua etsin hem de sana söylesin cevabını olur mu? Olur. Allah seni salihlerden eylesin. Uzun bir ömür versin. Teşekkür ederim. Tamam. Seyda Ankara Cilbendame'ye Ankara Kerem kim khairatın? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi Seyda'ya benim sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. Annem babam vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Kardeşiz. Allah razı olsun. Şimdi benim abilerim bizim hakkımızı vermediler. Evet. Biz de avukat tutup hakkımızı alacağız. Şimdi devlet hakkımızı erkekle kadınki eşit verecek. Doğru. Ne yapmamız lazım? Tamam. Biz Seyda'ya soralım. Evet bir de Seyda'ya rica ediyorum. Elinden öpüyorum. Dua istiyorum. Aile de bize dua etsin. İnşallah. Allah razı olsun. Siz Kürtçe anlıyorsunuz zaten. Seyda Kürtçe cevap verse. Ama Türkçe olsa daha güzel olur. Türkçe daha iyidir. Tamam. Aynen. Peki. Peki Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Seyda tamaşavanı mı gu pireka mı çuya civata ki pireka lüvederi pireka mesela bejin sernavi şeyha ki toba daneda muhtemelen hatiye mali İslami khore gotiya İslami gotiya تشبه وسات که کودش توبه خبر دی چیه؟ آن توبه نابینا مرو خدا داره. توبه البردست انسان او نایکرن. توبه پیغمبر مد به اصحابی دبین جی کی رودنیست حتی رادبو هفته جادگو استغفر الله. استغفر الله یعنی یا ربی استغفر غفرانه گناه خود کن. حتی به دبی جانا مدجمار 100 جادگو. توبه نابینا انسان و خدا داره. İnsan ki alim be, şeyh be, mesela şekli tevbej merra beje o şerti tevbe beje merul bali tevbe bike baştı be. Lakin tevbe evak mesela merv tevbe bike ji günah tevbe bike o nabeyna xu xode da o amel bike tevbe eve. İcari mesela vakti yani vil bale bawe pire ke tevbe binave şeyha kinga kutobe ki ne mecbure illa be müridi ne usasla kusak ne müridi ne lazım müridi ne lazım lakin mesela daim gere merz günahı tevbe bike daim estağfirullah beje tübtü ile Allah beje o mesela vakta ku insan mesela günah kikir hemen mesela de duda hayır kibke. Mesela vakta günah kikir Peygamberimiz Aleyhisselam de bir insan dır ki almeyiş bke ve tevbe bke tevbeyi kabul de be. Yani mesela tevbe berdesti Xuda tehkirin mesela. Nabeyna meru Xuda da tevbe kirin. O mesela vakta ki günah kikir duda hayır kibke günahı affu de be. Başa yani sanki tırsavi eva ku البا بناوه شیخ کی توبه کریه ایجا کسین بو مریده وانا که یعنی گان نبه مریده وانا که عجبا گناه کرد توبه yani mesela nabet برو کاری البا هر کسی توبه بکنه کاری البا هر کسی مثلا بر دست خدا و نابین خو خدا دا توبه بکنه سیدا اف براکی می بچوچک تلفن کر گو اس 11 سالی ما از لمشتكم ودي صداش المجد برتم جبوك ودفجي بردم از شبك
Türkiye kutbeji belki çetir film bir keseyda. Şimdi diyor ben namazı bırakmamak için ne yapayım? Namazı bırakmamak için mesela daim Allahu Teala'yı düşün. Allahu Teala mesela diyor namaz kılan insan mesela Allah'a yaklaşıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor el farku beynena ve beynem as-salat. Fark bizim ile kafirler arasında namazdır. Men tereke salaten müteammiden fakat kefere. Kim amdi olarak bir namazı terk ederse kafir olur. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor 7 yaşında çocuklarınıza emredin namaz kılsın. 10. yaşında 10 yaşında olsa namaz kılmasa onu dövün, hafifçe dövün. Yazda salim mesela 11 yaşına girerse 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında insanlar balık da olabilir. Yani bir de Seyda mesela özür diliyorum. Mesela ezan okunuyor. Zaten ezan okundu mu demek ki namaz vaktidir. Evet. Kulağı ezanda olsa. Özür diliyorum Seyda. Mesela anne babasını tembih etsin. Desin ki bana hatırlatın. Bir müddet sonra artık kendisi de alışacak zaten. Yani şimdi insan 15 yaşına gelse namaz kılmasa zaten ondan sonra da kılınamaz. 10 yaşında, 9 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında kendine adet ederse mesela o bir hal namazı terk edemez. Şimdi sen terk edersen 15 yaşına da gelsen de terk edersin. Bir de namaz kılan çocuklarla arkadaşlık etse değil mi Selçuk? Onlar mesela o unutsa şimdi arkadaşları hatırlatır. Arkadaşlar onu mesela daima namaz kılan çocuklarla beraber olsun, onunla beraber camiye gitsin, mesela camide Kur'an-ı Kerim okusun. O zaman mesela terk edemez. Bir de bir sorusu daha vardı size. Onu da bitirelim. Telefonda bekleyen misafirlerimiz var. Diyor ki ben bir sefer yalan söyledim. Ne yapayım? Yani onun şeysinden, günahından kurtulmak için ne desin Seyda ona? Şimdi yalanı zarar vermemişse bir şey olmaz. Yine de bir daha yapmamak için. Bir daha yapmamak için mesela bana yalan söylet. Tövbe etsin, istiğfar etsin, gider. Ve mesela hani küçüktür ama mesela bir yalan söylediği için mesela bir arkadaşına bir hediye alsa olur, değil mi? En azından o da onun için bir sadaka olur. Allah Teala onun önünü kapatır yalan söylemek hususunda. Allah Teala seni salihlerden eylesin. Hudayi Teala ve zaruki hani ki hudayi hassasiyet زيدا بكي وام ديوبابي ويجي ام بيروست كنم ساسيدا كوزاروكي بشكل خدي اساسيات نظر هر ديوباف غريكا زاروكي خل سرفي اخلاقي نظر كل خد عمرك صالح بدي وخداي تعالى ديوبابي راضي به ان شاء الله تعالى زاروكي مسلمانه حميه باخلاق اسلامي خدي واخدي اخلاق بك حساسيته اسلامي بدي ان شاء الله ديار بكر بنداميه الو كات ديار بكر باطماني هيكو نكتي الو السلام عليكم هجام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيرات خيرات خدي لو بيون سج شاورم باش ان شاء الله خدي جوار عزيز بخام رحمة الله وبابي و سر شاوا كلامكن خدي جوار عزيز هجام سوري كمان ابو من جدفر كي حس كرد بيقول سر شي ياسين مثلا تشتكي وبوخ ازن روجي ياسين بوخينن او تشتي وقتعلى قبول كي ها يعني مرول ويقولي ياسين بخيني tamam. Kam seda person? Bir de hocam Ibrahim'in ve keve üniversite sınavı inşallah halise edeceğiz daha ki. Bekara. Üniversite sınavı. Üniversite sınavı tamam. Ve peli herkes bu bekari duat xazı ijlama mı? Bu sınavı inşallah Teala ji ame okibkin. Ame dua bkin seda bla dua bkin inşallah. Tamam beni hoş sercava amanati Khuda bin bkhir ve selamet bin inşallah Teala. Seyda تماشاوان ما گو دیابنو بابم وفات کریا. از 3 ساله و برای ما حقی مناد نما. مجبروی قاسی مرابی دای محکمه. دولت هنگا کودی کچو کرا و کهفه وکتکی. نول گور شریعتیا. هنگا دولت وی تشتی بده ما ام چپ کنجی. وقتی davan standın yani Seyda özür dilerim Türkiye godula cevap edin. Mesela kardeşlerinden aldıkları o pay
Evet. Mesela sonradan o yarısı tekrar onlara hübbe etsinler. Yani onlara devlet eşit, yani o bacımız demişti, abilerimiz bizim hakkımızı vermediler, biz mahkemeye verdik. Mahkeme neticelendiği zaman devlet kız erkeklere eşit veriyor. Eşit veriyor. Seyda diyor ki o fazla olan, hani yarısıdır erkeklerin ki 2 kattır bayanlara göre, şeriata göre, o geri kalan parayı onlara iade edebilirler. Onlara iade etsin, evet. Peki Seyda, Xudeş ve razı be. Ve خوشکا مجید تماشاوان باش باتمانی دبی هنکا گوتیه که مثلا من نیتا مروف بو تشتکی مرو نیت کرد مرو بسروی نیت یاسینه بخوینه او تشتچه دبی و بو شکل مرو راز او تشتچه دبی ما راست اساسا تشکیوسا اوتنه لكن یاسین جبو دردا جبو درمانا جبو مقصدا مل بخوینه باست به مل لمیجا صلاة تسبیح بکه مثلا درد کی مرو هبه احتیاجی کی مرو خدا هبه انسان هبه مرو مجاز صلاة تسبیح که مرو یاسین بخوینه قرآن بخوینه دبک خودت على قبول بکنی. سيدا و جبو فان خورتي كنت كمنا امتحان هذا جيب خير اخوة دعاء بكن دعاء قنجي خدا خودت على الكاريان آمين خدا موفق بك ان شاء الله وش حسنات روش الميجي راجي جوان شيء مكاني خدا واصلاح جبكي واقع جبكي نص سيدا قال لك جرات دوباب جبو زار واجبو امتحاني وات خوازم نجبو خوش كار خود يعني مثلا ايه كنت كامل امتحان او هرم كامل يونيفرسيتي والوان اخلاق سيا او فن والله ما بناخذه امتحانا ما ظن عبادته وصاصي عبادته وقتي كش خدا دور ببن ومثلا هرن بكامل اوكا بكامل يونيفرسيتي وش خدا دور بن بقيسكارو رابروني والله ما بناخذ يعني سرقنجي خداي تعالى موفق بك صالح بنو بلا ونورستي جيب خوينن ولا بنا انساني قنجي خدمتها في يعني انساني قنج به باش به تقاس به رئيس دولتي به مثلا مأمور دولتي به رئيس دولتي او قاس هركز فايده من بلا السيده ميردين البنداميه الو ميردين مرحبا بخيرات صافي كلامكن دنجي تلفزيون اخو بقرب تلفوني بخير اخو مرة خبردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيرات صعب خودي جوار عزيزي سوالك ما هي خوجم كلامكن هو حكمي الميجاز سفري يعني وند بيت شلو مرود كي نوصا يعني وند خوازن هين ببن شكلي بي يعني الميجاز سفري ما هكي الجيكي ميوان بي حكمي ويتشاوي تمام تمام امش سيدا برس ان شاء الله تمام باش امانتي خدا بن بتيسل بندامية الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيرات خدي جو راضي به سيداي من السلام خدي جو راضي به سيداي من سوريا مشترى هبو خدي راضي به كلامك سيداي من هاز ايشي انشاء ترى uğraşmıştı be سيداي خرا بيجم يعني بالي قازانجا كما هي عربة كما هي مالي اواي كما لوي زكاة لوي عربي المالي مكوه ناكوه ون عربي اجبوكو مثلا ولا فهم كده ون عربي جبو چه استعمال دكن يعني مخلا عربي كسان جاز خابت من اشارة دا خابتم شورا لي سوارد بي خلا لي سيار بدشم تيمي اواي كما هي زكاة لوي عربي لوي آوائي مكوه ناكوه سوريا منا دنیای سیدای من مثلا öğrenci هنه ده مدرسه دا ده اکادا لوان öğrenciya فتره لوانا ده چند هدشه تمام امه برسن شرستر چعبه امانتی خودی جمعه دعا بکز فلان امانتی خدا بین خدا علی کار بین انشاءالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عز غلام تماشواني ما بحثا المجال سفري كير ام تخوازن هم بكورتاي ون شكلي وي بيجن هم جي مدتي ويناك مثلا قوكو مهكي مروف الدفركي بي تشهد بچنا انا مذهبي امام الشافعي دا مرف هر جي كي چار و نيتا كو ازيل ور بمينم سفر مرف قده باي 4 روزا خلاص 4 روزا خلاص بس سفر 3 روزا بمينه كار المجاق سفري بك كوزان بي كنگي وگر كوزان بي كنگي لكن مثلا كو نظام بي كنگي وردگره
حتى حجدر وكارا المجا خب سفري بك بيرو عيشي بقدر زي بزورم الصبي بقدر زي بزورم حتى حجدر وجازي كارا سفري بك في خمبري ما تشي فتحة مكة نوزدر ومايا المجا خب سفري كريه جا امام شافعي دبي مثلا وقتا که انسان کی هرچی کی به زکینگی بزرگ نبیلی به حتی 18 روزه کارب سفری بکه 18 روزه ویدا نکارب سفری بکه امام حنیفی مثلا دبی حتی 15 روزه حتی 15 روزه انسان هرچی کی مثلا 15 و 14 روزه ببینه کارب سفری بکه زن به کنگی وگریش زن کنگی بزرگ 14 روزه کارب سفری بکه لکن 15 روزه مینه نکاره سفری بکه ایجاره مثلا مذهب صحابیه داد به مثلا چونه ایرانی برفاتیه و 8 مهمانه سفری کرنه آخر وان امام مذهب آوا گوتنه مجبور خبر آوام بکه مثلا امام شافعی امام حنیفی امام احمد امام مالک مجبور خبر وانا بکن وانا گوتنه مثلا 19 و پیشتر مثلا مردم کاره لمیجا سفریه بکه باش سلام خودش ورازی بی باطمان البندامه الو الو السلام عليكم عليكم السلام وبخيراتن خير خدش رازي رحمه الله كرم كنت لقيت تلفزيون اخو بقرا الخير اخو تمام مالي كرم كن hocam tema دستيواز خودش ورازي بي سؤالك من هذا hocam ام برات ام مسلمان تبراي هبن مالي والغاز اب فرمانها بسريبا مسلمانه دا انينا شبو يعني مسلمان ايدي كذبه ما تشوتن ايدي كنجي مسلمان وهنا و فرمان قلبا يهودي راكن يعني ايدي شبو او كده هيك او كما نما يعني ها يعني كنجي و فرمان قلبا يهودي راكن ام تشخا مسؤول الفيدري بله خبر سر مهیا باش ان شاء الله پرس بسیدارا وناک تمام مالا تمام امانت خدا علی کار به خدای تعالی خیر و مازن که ان شاء الله سرچاوا اسطنبول البندامه الو سلام علیکم علیکم السلام خیراتن sağolun Serçava hocam mümkünse Türkçe sormak istiyorum. Buyurun. Ya bu promosyon parasıyla eş dost akrabalara takı niyetine takmak caiz midir hocam? Promosyonu akrabalara eşe dosta vermek. Yani düğünlerine gidip düğün olarak takı takmak. Tamam. Bir soralım Seyda inşallah. Serçava hocam sağ olun. Allah'a emanet Serçava hayır İslam. Maalesef. تماشاواني ماجو از إشي إنشاطاتكم عربك كمن هيا شخوري سوارد بيت شيء إشي خوتي ما زكاة ليت كهوي عن ناكبة سيدا زكاة العربي ناكبة الخاني يجي ناكبة خاني يسخت دارودني عربي يسخراد سخلينا زكاة لي ناكبة بله سيدا فقط ام بيجن خاني كوتشيت كي ودفروشي وسر كاردكي هالوي ناكبة أو دويدريت كبه يعني نفسه سيدا پرساید دو گو یعنی فتره مرود کاری بده فقیه مدرسه فقیه مدرسه فطر زکات لواندشه مثلا یونیورسیته و فلان خوین لواندشه لكن فقیه مدرسه فطر زکات لواندشه خو مستحق تماشاوان ما بحث غزه کر اویجی گو مسئولیتا ما چیه ولی در غزه در کی گرانه مثلا ایرو مزیفات دولتا ایرو ملت امدیشین مثلا انسان که بیشه و دعاب کج فلسطین را و نفراب کل اسرائیل و امریکا و مثلا تشتیک بجیبای به مثلا فلسطین ها یاردم که ایشالله جوی مسئولیت خلاص به لکن مثلا آنا مثلا شف کردنی تکبیر اردن بله مثلا گره مرب تشتی آوادا اشتراک بکه مثلا دست دهادا دبی اوی تب ملت رابن تکبیر بدن امر کرنه تشتی آوادا مرب اشتراک بکه انشاءالله دنگ دشی اسرائیل جی که ام نیاری ونه ام دعایا ودانه بی ازنا خوده ای خود تعالی کوکا اسرائیل راکه لكن حتى مالي اسرائيل بكرن حتى خمامانين به و ام
مثلا فلسطين دعانا كن إسرائيل نفرانا كن أمريكا نفرانا كن أو خود تعالى في تشتيد ريش بك. بله سيدا خدا جوار عزيز إن شاء الله. ستماشواني ما جو اف بروموسيون كمرو دستيني يعني بروموسيون ما هي دعوة مثلا أقربائك خدا مثلا ما بيني فزرك كي كريم بوكي وبوكن ما تشيد بي بروموسيون فايزة معاشه تشتي حرام كل مالي مربدا هبا جرى مربدا فقير وفقراء بدا مدرسة بدا مثلا بكوبريا تشيكا تشتي أمت تبجي استفادة بك جرى مربدا وان مربد منفعتا خويا شخصيا نكارا قلان ميشبك مثلا مروي ويد زوجة نكارا بدوان لكن مثلا فقير بفقراء بكارا بدوان مستحقي زكاة به براماسيون تي داين جوان كسارا مستحقي زكاة به. بله سيدا دجوار عزيز سيدا مساعدة وهب أمي برنامج خو بقرن سيدا هاتنا داويا وقتي خوا تماشاوان هیجا برای که ام برنامه خو بگرن دو خصوص آجاره کدیم تخازن بیل تماشاوان خو بینن یک جه صب شيء رجع لحدة في لحدة بيشياما هم العنتابة هم جيل باطماني مولود هيا ام في مناسبة تمام خلق خوي مسلمان اویندار پیغمبر ام دعوتي في مولودا هانيكي دكن لورا مولودا مجي براستي لسر مسألة غزة امد في مولودا هانيكي دا رهبري ديرانشي رهبري سرهلداني حضرة محمد ووري الزمان يعني دفردجي وبحث غزة ووري كرن اف مولود والسري وري خبردان في مناسبته وهمش بو خاطري رسول خدا عليه الصلاة والسلام همش بو خاطري غزة براستي ام دخوازن خلق ما في مولودا هانيك اشتراك بكي وبشكل كي جوش هم الويدري بهفرا ام دعاء بكن جبو غزة جبو عالم اسلامي وام تكبيرا بدن ام صلواتا بدن ومسلمان يكيتيا مسلمان الويدري ويدي ساتشيبي ان شاء الله تعالى بوسيله خير وخوشي جبو درد مسلمانا جبروي قاسي روجا لحدي هم الباطماني هم جيل غازي عنتابي مولود مهنا ام دخوازن ايكو نيزي وادراناج درو دوري كو نلازم الله نبا باطما ولا نبا عنتابي بي اف باجار دورا وانا كيجي بلا امكان خوا هنكي سفر بر بكنو وهرن الويدري يكيتيا مسلمانا قوتا مسلمانا بلا ان شاء الله تعالى هنقام نشان الدنيا بدن ام بهفرج استفاده بكن ام وحميه دعوتي ومعبلوداتكن خصوصا دواجي وكو كسداجي كرم كر صبي ساعات الدهي ايفاري دوي ساعات ده تمام مسلمانا جبو خاطري غزه وتكبيره بتن اجا ام دخوازن دنگ تكبيري مسلمانا ام هيفي دكن كل تمام الدنيا اف تكبيري هاني كده عيني ساعات ده هنجا كورنا دان اف تكبير بله دركمنا بالقونا دركمنا بنجري خوا دركمنا سرخاني خوا والسكاكا كل كودري بي بهفره هنجاكو ام تكبير دن الله اكبر خداش هر كسي مسترا حالي لا اف دنج تكبيره كفرا زحفت الترسيني ام هيفي دكن كو اف دنج هانيكي ببي وسيله كو ترسك بكفي قلبي كافرا دا مسلمان بي بقوه ببن وبخاطري با تكبيره هانيكي خداي تعالى وان كافرة هلاك بكي ومسلمان اجي عزيز بكي ان شاء الله تشش موري امي ويبكن ايرو امي تكبيره كي بتن روجا دي تري امي دعاء بكن روجا دي تري امي الي كاري بكن نوسا سداز غلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها ام قوتها مشره هبه ام مسؤوله بيناكن باصنا اشخلا مسيتين كرن لازم ملتي ما حمي اشتراك بكي اشترى بيجم دعاء وقت تيكر ويا خوتا تش اتكلغه كي كوجبو خاطري غزه يوري كرن ام امكاني خو سفر بر بكن ام اشتراك بكن بفي شكلي يعني كو امنكر من هنا تشارشي باصنا شخلا مسيكي ام اشتراك بكن ام تشوا هرنا حربي ام بيجن جبد حتى او كم هرب اسرائيل راح حربي بكن ودعاء خداد الميجداد جاميات سر كرسيال همين برال هر دري لازم مسلمان في تشتهاني كي جهفدو ربيجن روجا مسلمانا نكبي اب مسلمان جبري قاسي الصبيجي
اف تكبير ابجي اتكي لغا كي تمام عالم اسلامي دو ابوريك تمام الدنيا دسيدا ومسلمان بهفرد في ساعات دفي تكبيري هانيك ويبدن بلا تكبيري مجبك في النبي ابراهيم مسلمان دا ام هيفيت كن افجي بسببكم مسؤوليتك سر مرابي ان شاء الله تعالى تمام الدنيا نفسها بله تمام الدنيا بله چونكو اف غازي كرنا هانيكي جغازي هاتي كرن سيدا استرويناكي اف اتكي لغتي كرن ودنيا عالم بيرلي جاي شكل ده في او كدايا غازي كرنا هانيكي كدي اول حسب بريو خاصيل تانا مسلمان حمياده وبهفر وريكرن امجي ان شاء الله مخرج ناف في خير هانيكي محروم نهيلن وام دست داويا برنامج خو ام بتخوازم بدعاء بقرن تماشاواني ميكو جبو زاروكي خو جبو احتياجي خو جبو نخوشي خو جبو زواج خورتي خو دعاء ما خواستن السيده خواستن ام دبجن يا ربي تمام مسلمانات وابجينا مقصدي وانا كل سرقنشي ايكوش بو زاروكي خو دعاء خواستنا وابجينا مرادي ومقصدي وانا كي هدفي وانا كي تبيخي نصيب جوانا كي يا ربي ايكو القسطخانانا ايكو ايرو نخوش عندنا بجي خدنا يا ربي تشفا خيرش حم يا ربي شيني ايكو تطنقايا دنا مسلمان تشتنقايا صار مسلمان اراكي خاصة اف مسلماني غزة مسلماني فلسطين يا ربي تلواوري رحمي يا ربي تلواوري رحمي يا ربي تواجبها طنقايا هانيكي خلاص بكي يا ربي برحمة اخوها بمزنايا اخوها بعزتها اخوها بنافي اخوي ذو انتقام يا ربي توان تو حيفا وانا كشفا كافري هانيكي هلدي وفي دردي هانيكي تو بدرمان بكي يا ربي ام زار بتفتكن لورا قوتها افايكو قوتها نبي شي ناكن ام دخوازن تبرحمة اخو بقوتها اخو فيناكي ام شتت خوازن يا ربي علي ديبا امد يا ربي اسرائيل هلاك بكي يا ربي اسرائيل هلاك بكي يا ربي عمريقه هلاك بكي ايكو الي كاريا واتكن يا ربي توا هلاك بكي يا ربي تكبرا واناكي بشكيني يا ربي تفتنا وبخي نابا وانا كده يا ربي تاجري وانا بهفدو بخي يا ربي وانا رزيل الرسواي بكي تقادري كل شيء يا ربي قبل ما تنتشتكن ام ضعيفا اما بقوتي يا ربي تدعاي ما قبول بكي زارة ما قبول بكي يا ربي في شفا هنيكي في شفا مبارك وخداي تعالى جوا حميا رازي بي تفدا بمن خير وخوشي دنا ام جوا هيفيدكن قالي خوشكا قالي دايكا قالي زاروكا قالي خورتا غزة ام جبير اخوان نبن ام دعاي خوش بير نكن ام دايما بلاد سري ما دبي بلاد دردي ما بي ام تشتكي نكني شو مثلا في دردي بكشينن بلكي افكش انا في دردي هانيك مج مسؤوليتي نسبة مسؤوليتها ما كين بكي الهر دري الهر حالي دا ام براي خوي مسلمان قالك مش بير نكن ام تبدا من خير وخشيه دا حتى حفتي كيدي برنامج كيدي ان شاء الله تعالى جارك دائما الحضور وبن خدايت على السلامه يبدي خوشيه يبدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.